asingire chiseme nchisinyetia bandawa nene ninjo muntu ino mwana ino kuruga settlement na apanga chiseme Kenya ka apanga chibasi to akachirangiero tokachoke bintu boronga ki abasinyirinde moko batewinga ki unatoka tanga maumivu yakizidi kazi ikishindikana tafuta Fred Matiang'i basi tupange kazi kusibona mbobengo tao that is it ya sinyire noko nakonana lyoka mumuruli jo mu minister ndaba minister wali montawo chikoja no ne diri yakaboli kwa masia lyoka ochaka kuoka ko chigoro igoro akora amabantu ni ono bulinga ki omonta kuboli liswelio neli you either know or you don't know. Noise is not part of the answer. Abantu baminto abakusibona izinto ikerere tikamba tebiga Richard, you are right.